Katika Mungu wetu huyu ambaye tunayemfuata, hagati y'Imana yacu dukurikirana, kuna vitu vingi ambavyo tutaweza kusema kwamba ni utajiri mkubwa. Hari hivyo dushobora kuvuga ko ari ubutunzi bukomeye, ambavyo wenda mili yetu au nafsi zetu zinakimbia kutafuta sehemu nyingine. Cyane cyane iyo mibiri yacu ugenda kurondera ahandi hantu, nakuta tunavipata wakati tunakuja katika uso wa Bwana. Kandi dushobora kubironka mu gihe tuje mu nyonga z'Uhoraho. Siku ya leo nisiyokukumbuka, yani kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Uno munsi n'umunsi wo kwibuka kuduga ku mwami wacu Yesu Kristo. Yani ilikuwa ni baada ya kufanya kazi kubwa iliyomleta. Hari nyuma y'igikorwa yari yaje gukora, kazi ambayo ilikuwa ni ukombozi, igihe cyo gucungura, kazi ambayo imemgharimu maisha, kazi kamuhaye kwitanga hadi kufa kwenye msalaba, ushikashika apfira ku musaraba. Huyu akazikwa, hamarahambwa, lakini siku ya tatu yakafufuka, ariko ku munsi ugira gatatu arazuka, akituletea sisi ushindi, tuzanira twebwe, akiletea ulimwengu wote mzima ukombozi, azanira isi yose ili kila mtu atakayemwamini, kuwari wese ashobora kumwizera, kila yeyote atachagua kuweka maisha yake katika huyo, umuntu ashobora kwemera gufata ubugingo bwe akawushira muri hivi huyu aweze kupata uzima wa milele, kugira uwo muntu ashobora kuronka ubuzima budahemuka. Basi ukombozi huu ambao tumeweza kuletewa na Bwana wetu Yesu, uko gucungurwa twazaniwe n'umwami wacu Yesu, ameuleta akaweka tayari, kuwari wese yiteguye, na mwanadamu akapewa uchaguzi, hanyuma umwana w'umuntu nawe aweze kuchagua kugira ngo ahitemo. Yani katika kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, mu rupfu rw'umwami wacu Yesu, ni kwamba ameletea watu uzima, ni kuvuga azanye ubugingo budashira, na uzima huu ambao tumeweza kuletewa, ubwo rero ubuzima twazaniwe, yani inatubidi sisi tuweze kuupokea, bisaba ko twebwe dushobora kubwakira. Yani ni kama jinsi mtu ataweza akakupatia kitu, ni nguko umuntu ashobora kuguha ikintu, ikiwa kitu hicho ukitaki hautachukua, mu gihe ico kintu ndagishaka bichakira, atakaa na kitu kama hivyo anakuambia chukua, nacho kintu ashobora kukubwira ati tora, yani unakuwa na haki ya kuchukua au kukataa. Na mtu hata kulazimisha eti uchukue kwa nguvu. Na wanadamu Mungu amewapatia uchaguzi, kuchagua kati ya uzima pia na mauti. Basi huyu Bwana wetu Yesu Kristo alipokufa ni kwamba amezikwa, na huyu ameweza kufufuka, na alipofufuka ametuletea sisi ushindi, tumepewa hapo ukombozi. Basi katika ukombozi huu ambao tumeweza kuletewa na Bwana wetu Yesu, ni kwamba tuweze kuingia ndani mwake, katika hali ya kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, yani na kukiri dhambi zetu zote, na kuamini na kubali kumwamini kama Bwana Mwokozi katika maisha yetu, yani tumpokee katika maisha yetu, aweze kuwa Bwana, aweze kuwa Bwana, aweze kutuhudumia kwa kila kitu, yani tusionyeshe kutaabika mara tena katika kwenda kwa haya na yale, kugira ngo tube irya nino, au yule ambaye atatuhudumia kwa kila jambo, kuko we ashoboye kuduhereza byose. Basi leo nisicho kukumbuka, rero n'umunsi wo kwibuka jinsi gani amekwenda, igihe yaduga mwisho. Basi tusome maandiko matakatifu, reka tugende mu vyanditswe vyera katika kitabu cha Matendo ya Mitume, hajya mu vyakozwe n'intumwa, tusome sura ya kwanza, hajya mu gice ca mbere, tutasoma tangu 7 tufikishe 11. Turasoma ku murongo w'indwi gushika ku 11. Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi.
Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Bwana asifiwe sana. Amen. Mlivyomuona jinsi gani anavyokwenda, uko mubonye agiye, na ndivyo atakavyofanya nini? Ndivyo atakavyorudi. Azogira gute niko azogaruka. Jinsi gani Bwana alivyopaa, uko Yesu aduze, ndivyo atakavyorudi, niko azogaruka. Basi wandugu, Benedata, tuna ahadi kubwa ambayo tumeipewa na Bwana wetu. Turafise isezerano twahawe n'umwami wacu Yesu. Ni kwamba jinsi gani alivyokwenda huko, uko yagiye hariya, alikuwa anamaliza kufanya kazi yote. Yaraheje gukora ibikorwa vyote. Kitu ambacho alikuwa inambidi afanye, icarakwe gukora, ni kwamba afike huko mbinguni, nuko ategerezwa gushika mu ijuru, akwende kuandaa mahali kugira ngo agende gutegura, ambapo wale ambao watakubali kumwamini kama Bwana na Mwokozi, kuri barya bashe kumwakira nk'umwami n'umukiza wao, ambapo atakwenda kufikia, aho bazoshikira, ambapo atakwenda kufikia, aho bazoshikira. Na amesema atakapokwenda kufika huko, ati namara gushika hariya, na akimaliza kuandaa mahali, amaze gutegura ibibanza, na huyu atarudi, azogaruka, aweze kuja kutuchukua, aze kujutora, ili mahali ambapo alipo yeye, nasi tuweze kuwa pale. Hii ni ahadi ambayo ipo, na ni ahadi ambayo ataitimiza bila shaka. Ni ahadi ambayo ataitimiza. Amekwenda na atarudi, azogenda kandi azogaruka, na atakaporudi, igihe azogaruka, atakukuta wewe unasimama aje? Azosanga wewe uhagaze gute? Atakukuta unasimama aje? Azosanga uhagaze gute? Atakukuta unasimama aje? Azosanga uhagaze ute? Hii ni swali ambayo tunaipewa. Icho ni kibazo duhabwa. Wewe umekwisha kumwamini Bwana Yesu kama Bwana Mwokozi? Wewe waramaze kwikiza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe? Wewe bado hujampokea? Papa utaramwakira? Hili ni swali ambalo linakuja kwako. Icho ni kibazo kije kuri wowe. Atakapokuja atakukuta uko namna gani? Niyaramukaje azosanga umeze ute? Ni wajibu wako sasa kuswali moyo wako. Ni kibazo chiwawe ushowe guha umutima wawe. Na kuuliza moyo wangu uko sehemu gani sahihi? Hanu kubaza umutima wanje kibazo kiri kitu. Vitu gani ambavyo kuna kimbia nyuma yavyo? Ni biki uriko wirukanka inyuma yavyo? Kwa sababu siku hizi ambazo tulizomo, ibi bihe turimwo, ni siku ambazo dalili za siku za mwisho zinajidhihirisha. Biragaragara ko ari bimenyetso vy'igihe cha nyuma. Yani dalili hizi ziko zinakwenda zikichukua kasi kubwa. Nukuvuga ibi bimenyetso bifata n'umwanya munini. Ziko zinakwenda zikionekana kwa nguvu. Bigenda bibonekana n'ingoga. Yani bibi harusi wa Kristo uko tayari? Wewe mgeni wa Kristo uriteguye? Je, unasimama imara? Uhagaze neza? Huyu Yesu atakapokuja, Yesu niyaza, je, utamlaki hewani? Uzomwakira. Utamlaki hewani? Uzomusanganira? Au utakuwa miongoni wa wale ambao watakaoaibika? Change wewe uzuri hagati y'abandi bazokigwa kwiteka. Neno la Mungu liko linakuja kwetu. Ijambo ry'Imana liko liraza kuri twewe. Likija kwetu ili tuweze kulisikiliza. Liza kuri twege kugira ngo na pia tuweze kulifanyia kazi. Kandi tuce tulikorera. Tulifanyie kazi. Kugira ngo tulikoreshe. Neno la Mungu linakuja. Ikibazo kiraje. Yani lipita kwa sikio hili na kutokea huku. Ikibazo kije kikacha muku guce kikaserukana mukuru. Tuzingatie maneno yote ambayo tunayafunzwa. Fata chakira aya majambo yose twigishwa. Yaweze kuwa msaada kwetu. Kugira ngo ashabe kugira ikimazi muri wowe. Yaweze kuwa msaada kwetu. Kugira ngo abe ikimazi kuri wowe. Yaweze kuwa msaada kwetu. Kugira abe ikimazi kuri twe. Bwana Yesu alipokwenda, Yesu amaze kugenda,
aliwaambia mitume yabwiye abigishwa ya kwamba watabaki sehemu, yabwiye ati muzosigara ahantu, yani watasubiri nguvu, muzorindira ubushobozi. ili kile ambacho ameweza kukisema, ico kintu rero yavuze kwamba hao watu watavikwa nguvu, ati aba bantu bazokwambikwa ubushobozi, waweze kwenda huku na kule, kugira ngo bashobore kugenda hariya na hariya, yani waweze kutangaza injili, kugira ngo bashobore kuvuga ubutumwa bwiza. watakao kubali kumwamini Yesu, abazokwemera kwakira Yesu, waweze kubatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, babatizwe mu izina rya Data n'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Hii ni kazi ambayo tumepewa sote. Akona kazi rero twege twahawe, ni kazi ambayo tumepewa sote. Akona kazi twese twahawe. Lakini Biblia inasema nini? Biblia ivuga iki? Hautakwenda kufanya kazi hii ntushobora gukora igikorwa kama haujapata nguvu. Ntushobora kugenda gukora igikorwa utararonka inkomezi. Inakubidi uweze kupata nguvu kwanza. Bigusaba uanze uronke inkomezi. Na nguvu ambayo tunaiona kwamba mwanadamu anapewa, inkomezi rero tubona umwana w'umuntu ahabwa, ni Roho Mtakatifu, ni Mpwemu Yera. Huyu ndiye ambaye walikaa wakisubiri, ule niwe bari barindiriye kwamba aweze kuja na kuweza kuanza kufanya kazi na nugushabokora kazi. Tunawaona mitume mwanzoni hapo, tunabona intumwa ubwa mbere walikaa kwenye chumba wakisubiri, baragiye mu nzu bararindira, na wakati Roho waliposhuka kwao, igihe Mpwemu Yera yaza kuri bo, yani wamevaa nguvu, bararose ubushobozi, na ni hapo injili imeanza kutangazwa. Aho ni ubutumwa bwiza bwatangiye, yani wakasimama na kuanza kutangaza injili, bacha barahaguruka batangura kuvuga ubutumwa. Na kwa sababu nguvu zilikuwa za zaidi, kuko inguvu zari zaje zikwiri, yani kuna watu wengi ambao wameweza kupokea Bwana wetu Yesu. Hari abantu benshi bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza hapo tu, aho nyene kwenye ujio wa nguvu, muruko kuza kubushobozi bwa Mpwemu Yera, wamesimama na kutangaza, bacha bahaguruka baja kuvuga ubutumwa bwiza, na miujiza imetendeka, nibitangaza birakoreka. Watu wengi wamekubali kumwamini Yesu Kristo, benshi barashoye kwakira Yesu. Watu wengi wamekubali kumwamini Bwana Yesu kama Bwana Mwokozi, benshi barashoye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Ambacho nataka kusema ni hiki, nishaka kuvuga iki: ikiwa Roho wa Mungu, niba Mpwemu Yera amezimika katika maisha yako, niba yaratakaye muri wowe, amezimika, niba yarazimye muri wowe, kuna Wakristo ambao wamemwamini Yesu. Hari abakristo benshi bamwakiriye Yesu. Muhuri ambao wanapewa ni Roho wa Mungu, kandi barahawe na Mpwemu Yera, ambaye anakuja ukanda ni mwao, uje yicaye muri bo. Na Roho huyu wa Mungu, wakani Mpwemu Yera, unakuta unamzimisha kwa sababu ya dhambi nyingi ambazo zinazagaa katika moyo wako. Mpwemu rero ashaka kumuzimya kubera ibyaha biguma bikugwirirana mu Roho anakuonyesha hili hautaki kuacha. Nawe kakwereka ati Roho anakuonyesha hili hautaki kuacha. Hama Mpwemu akakwereka Roho anakuonyesha hili hautaki kuacha. Mpwemu akakubwira ati inafika kiwango Roho Mtakatifu unamzimisha peke yako. Akagera rigi ushaka kuzimya ubushobozi bwa Mpwemu Yera muri wowe. Unakuta unaendelea kufanya huduma, hamukabandanya uvuga ubutumwa, na unakuta hakuna matunda ambayo yanatokea. Hamugacusanga kandi nta vyamwa bibonekana kubw'ivyaha. Yani katika huduma ya kwenda kutangaza, hama mu bikorwa byo kuja kuvuga ubutumwa bwiza, kwa sababu neno la Mungu nasema kwamba watu watavikwa nguvu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu bazokwambika ubushobozi. Watakapovikwa nguvu hizo, nibamara kwambika ubwo bushobozi, watakwenda kutangaza habari njema, bagenda kuvuga ubutumwa bwiza. Yani iliwabidi hao wasubiri kwanza kipaji hiki kiweze kuja. Vyasabwa ko babanza kurindira kugira ngo iyi ngabirano ibanze. Hawakuanza kwenda mbele, ntibashotse bagenda, walimsubiri kwanza nguvu ziweze kuwajia. Bararindira kugira ngo izo nkomezi zibaze, na hivyo wasimame wakwende kutangaza habari, shaka kugenda kuvuga ubutumwa bwiza. Waanzie Yerusalemu, baheri Yerusalemu, Uyahudi wote, Yahudaya, Samaria, Somalia, hata mwisho wa nchi, no gushika kumpera y'isi. Na jambo hili jambo ili liweze kufanyika vizuri, kugira likoreke neza, ni kwanza uanze kuvikwa nguvu. Nuko ukwiye kuanza kwambikwa inkomezi. Roho wa Mungu akujawe, Mpwemu Yera akuzure, achukue nafasi yote katika nafsi yako, afate ikibanza chose muri wowe. Pasiwe kitu chochote ambacho ni kichafu kitachukua na makao katika moyo wako. Ntihagire ikintu na kimwe citwa kibi coronka icicaro muri wowe. Hivyo utakuwa mtumishi mzuri, aho niho uzobura umukozi ambaye ataanzia hapa kwetu Kamenge, azohera hano ngaha wacu mu Kamenge, aingie huko sijui tauni, agene hariya mu gisagara,
aingie milimani huko, amaduga imisozi, na hata atoke nje ya nchi, aje hanze y'igihugu, atangaze habari njema, hamuvuga ubutumwa kwa sababu atakuwa anajawa na nguvu za Bwana. Kuzowambaye ubushobozi bwa Mungu. Na kama kuna itirafu katika moyo, niba hari hagasembwa muri mutima wawe, hakuna chochote ambacho utakachoweza. kimwe ushoboye. Utahudumu kila siku, uzovuga imisi yose, utaimba kila siku, uzoririmba imisi yose, utakwenda kufanya maombezi kwa watu kila siku, uzogenda gusengera abantu imisi yose. Utakuta hakuna matunda ambayo yatakuja, uzosanga atacamwa na kwa sababu unafanya huduma hizo, na japokuwa nguvu zimekwisha, nguvu zimekwisha, nguvu zimekwisha. Zizaraheze. Microphone hizi ambazo tunazitumia, iyi microphone uzoikoresha, yani betri zikikwisha hapa, battery yahezemwo, sauti haitoki mara tena, ijwi nisho gusohoka hanze. Basi Wakristo tusiwe kama watu ambao tunangoja kuwa turatiwa kwenye charge kila mara. Abakristo tukwiye kuba abantu bakwiye kwama bariko barashira kuri charger. Kazi ambayo tumepewa Bwana wetu Yesu ni hii. Akazi rero twebwe twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo ni, yani ni kutangaza injili hii, ni kuvuga ubutumwa bwiza ya Bwana wetu huyu Yesu, huyu mwami wacu Yesu, jinsi gani alivyokuja na kufa akafufuka, uko yaje kugira ngo apfe yongera azuke, kutangaza ukombozi huyu wa aina ya ajabu, no kutangaza agakiza kaboneka muri ambao tulioweza kuletewa, ako twazaniwe. Lakini ambacho natubidi tufanye, ico dusabwa, tuweze kujao kwanza na Roho wa Bwana, ukwiye kuzura ubushobozi bwa Mpwemu Yera, tuvikwe nguvu, twambikwe inkomezi, tuvikwe nguvu, twambikwe inkomezi, hivi tusimame na kwenda kutangaza. Tushe guhaguruka kugenda. Kazi haiwezekani, hama kazi gakunde, kazi haiwezekani, kazi ntigashoboka ikiwa hauna nguvu. Ntushaka gukora ibikorwa tangu, hautapiga hatua na kwenda, ntushaka kugira intambwe ngugende ikiwa hauna nguvu. Mugatankomezi ugira, jambo hili haliwezekani, jambo ntibikunda, jambo hili haliwezekani, jambo ntirikunda. Ikiwa unafanya kazi, mugihe wokora, ukiuhisi kwamba una matatizo katika moyo, niba ufise ingorane mu mutima wawe, jua kwamba unahitaji msaada, umenye ko ukeneye hakenewe ufasha, kwa sababu unafanya kazi, kuko uri kurakora ibikorwa, kazi ambazo hazizai matunda yoyote, kurakora ibikorwa bidashoye kuvyara, inakuwa ni hali ya kupoteza tu muda, ni nguguta umwanya, unakuwa ukijipotezea tu muda, uri kurata umwanya, unakuwa unapoteza muda, uriko urata umwanya. Kumbuka kwamba mwishoni kuna watu ambao watalipwa, ariko mumenye neza kumperuka ari abazokwishurwa, bazohembwa. Utajikuta umetumikia bure, ntuzosange wakoreye ubusa, utajikuta umetumikia bure, ntuzosange wakoreye ubusa. Na kuna wengine wanakuja kufanya kazi za Mungu, hari n'abandi bazoja gukora ibikorwa by'Imana, wanakuwa ni wale watu ambao hawajamwamini Yesu, bakaba ari babantu batigeze bizera Yesu, wanaitiwa tu kwamba ni wanakanisa, bakitwa abanyeshengero kama jinsi tulivyofunzwa, nkuko twigishijwe. Unasikia tu fahari kuitwa kwamba wewe ni Mkristo wa sehemu fulani, ukafa kuitwa umkristo hakanaka, na japokuwa haujapewa Roho Mtakatifu katika maisha yako, kandi tigeze uhabwa ubushobozi bwa Mpwemu Yera, na katika kanisa unahitaji uanze kufanya huduma, kandi ukacha wifuza gutangura gukora, na unakuta maisha yako haujawahi kukiri dhambi zako mbele za Yesu, no mu buzima bwawe ukaba utigeze wihana ibyaha byawe na kumpokea kama Bwana Mwokozi katika maisha yako, ukaba utigeze wakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Unahitaji msaada, harakenewe ifashanyo, unahitaji msaada, urakenewe ifashanyo, unahitaji msaada, na nguvu hii tunayohitaji, iyo nkomezi rero ukeneye, ni Roho wa Bwana, ni Mpwemu Yera, ni Roho Mtakatifu, ni Mpwemu Yera, huyo ambaye ameweza kuahidiwa na Bwana wetu Yesu. Uwo Yesu Kristo yasezeranye, amesema ninakwenda na nitawatumia msaidizi, ati ndagiye kandi nzobarunyikira umwitsa. Na huyu ndiye ambaye amekuja, kandi uwo yaraje, na ameanza kujaa katika mitume, yatanguye kuzura muntu na hapo injili ikaanza kufanya kazi, hama ubutumwa butangura kuvugwa. Tushukuru Mungu kwa sababu injili imetufikia hapa kwetu Burundi. Tushime Imana kubona ubutumwa bwiza bwaradushikiye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana, ni vyiza gushima Imana cyane, kwa sababu ni neema kubwa, kuko n'ubuntu, na siku ya leo bado injili inazidi kutangazwa, kandi ubutumwa bwiza bubandanya buvugwa, lakini watu wamepewa uchaguzi, ariko abantu bahawe guhitamwo, chagua uzima, hitamwo ubuzima, au chague mauti, cyangwa hitamwo urupfu. Mungu amekupatia kuchagua, Imana yaraguhaye guhitamwo, amekupatia kuchagua, yaraguhaye guhitamwo.
chagua bado ingali inawezekana. Urashobora guhitamwo umwanya uracariho. Ikiwa haujamwamini Yesu kama Bwana Mwokozi, niba utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, huyu ni wako. Uyu mwanya rero ni wawe. Huyu ni wako. Uyu mwanya ni gwawe. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Urakeneye ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Unahitaji nguvu za Roho urakeneye ubushobozi bwa Mpwemu ziweze kuja na kuweza kuongoza maisha yako, kugira ngo buze, kugira ngo ushobore kuyobora, kwa sababu umepotea kabisa, kuko waratakaye, na sehemu ambapo unaelekea kandi aho hantu uri kuraja ni sehemu pabaya sana, ahantu habi cyane, ni sehemu pabaya sana, ahantu habi cyane, ambapo unaelekea ahantu ugiye utakwenda kutengana na Mungu milele, ugiye gutandukana n'Imana ibintu. Lakini Yesu iko na kuita muda huo, Yesu alikuwa guhamagara uweze kurejea, kugira ngo uze aweze kukupa uzima wa milele, guhereza ubugingo, akupatia uzima wa milele, kugira ngo aguhe ubugingo, akuvike nguvu mpya, kugira ngo akwambike nguvu mpya, akwambike izindi nguvu, kama nguvu walivyovika wale mitume, kuko nkuko njuma zarose inkomezi, ili aweze kusimama, aweze kutangaza na ushobora guhagarara no kuvuga ubutumwa bwiza. Ikiwa uko hapa, niba uri hano umerudi nyuma, ukabarasuye inyuma, ikiwa uko hapa, niba uri hano, Roho wa Mungu hana nafasi tena katika maisha yako, hama Mpwemu Yera akaba atafise iki ubushobozi muri wowe, mwambie Mungu akuvike nguvu mpya, mubwire yongera kwambike inkomezi, kwa sababu enda kazi zako hazizai matunda. Birashoboka ko ibikorwa byawe baba bitakivyara, unafanya kazi kwa nguvu, hatuoni matunda. Urashobora gukora ku nkomezi zawe gusa, mugabo nta vyamwa. Unahitaji Roho wa Mungu akuvike nguvu, ukeneye Mpwemu Yera kugira ngo ngere uronke inkomezi. Kanisa tunahitaji nguvu tuweze kumzalia Mungu matunda mema. Ishengero ryose rakeneye inkomezi kugira ngo dushobore kwamwa ivyamwa. Ikiwa unahisi kwamba, niba wiyumvamwo, unahitaji, unashaka, Mungu wetu halazimishi mtu. Imana yacu ntitegeka umuntu. Mungu wetu halazimishi yeyote. Ntariko aragutegeka. Ila kipaji chake amekitoa bure. Kuko ingabire yaramaze kuyitanga. Ni kwako wewe kupokea, ni wewe ushitamo au kukataa, cyangwa ukanka, au kukataa, cyangwa ukanka. Lakini Bwana wetu, ariko umwami wacu, bado anakutegea mkono kama hivi, aracateza ikiganza, akikwambia mwanangu, akakubwira ati mwana wanje, chukua karama, akingabire, chukua karama, tori ingabire. Bwana anajua utumishi wako, Imana irazi ukukora kwawe, ila anajua jinsi gani wewe ni mdhaifu, kandi arazi ngene uri umunyantege nke. Anahitaji upokee nguvu mara tena siku ya leo. Anahitaji upokee nguvu. Ashaka ko wakira inkomezi. Anahitaji upokee nguvu. Ashaka ko wakira inkomezi. Uweze kusimama kwa ujasiri, hanyushwe guhagarara ushize amanga, kuweza kumfanyia kazi, hamushore gukora ibikorwa, hivi matunda yaweze kuonekana, hama ivyamwa bishoye kuboneka, yaweze kuonekana, hama ivyamwa biboneka. Ikiwa napo haujawahi kumwamini Yesu, niba utarigera umwakira, naho unaingia kanisani na kutoka, hama ukinjira ukongera ukisohoka, wenda unafanya hata na huduma, hama kandi ukanavuga ubwo butumwa, haujapewa nguvu, utarahabwa utararonka inkomezi. Hivyo vitu vyako vyote unavyovifanya, ivyo bintu byose yagukoreye, ni kwamba havitazaa chochote. Ni kuvuga ntaco bizovyara, havitazaa chochote, ntibizovyara cyacho, havitazaa chochote, ntibizovyara na kimwe. Kwanza pokea nguvu za Roho, vyiza ukwakira ubushobozi bwa Mpwemu Yera, baadaye usimame na kuanza kuhudumu, hanyuma ubone kutangura ibikorwa, na hapo utaona matunda mengi yakitoka katika kazi zako. Hanyuma ntushobore kubona ivyamwa bivuye muri wowe. Unahitaji nguvu za Roho, ushaka inkomezi za Mpwemu. Unahitaji Roho akuvike nguvu mara tena mpya. Ukeneye ubushobozi bwa Mpwemu Yera, wambara inkomezi nshasha. Simama tuombe. Haguruka dusenge. Sikulazimishi, singutegeka, sikulazimishi, singutegeka, lakini wewe utachagua. Wewe ni wewe uhitiramwo, wewe utachagua, wewe urahitamwo. Wewe ni mtumishi wa Bwana, wewe uri umukozi w'Imana. Unajua wapi una matatizo, wewe urazi ahantu ufise intege, unajua jinsi gani vitu vinakusumbua, wewe urazi ingene ibintu bikugora. Wenda unahitaji kufanya kazi kwa kasi, wewe urashaka gukora ibikorwa mu kazi, lakini vitu vinakataa, ariko ibintu bikanga, vitu vinakataa, ibintu biranka. Mwambie Bwana akujaze nguvu tena. Bwira umwami wawe akwambike inkomezi. Ikiwa unahitaji, ukaba ushaka, usimame tuombe. Haguruka dusenge. Huyu ni muda wako, ni mwanya wawe. Bwana Yesu si arudi, kugira Yesu agaruke, asirudi na kukukuta wewe katika mambo ambayo hayafai. Yesu ni agaruka ntasange wa uruko. Wakati huyu ni wako, ni muda mchache tu tunakusubiria. Ni mwanya wawe kandi akanya turakurindiriye. Ikiwa upo simama tu.
wewe hari guhagarara gusa. Tuweze kuomba, tusenge Imana ili Mungu aweze kutusaidia, kugira ngo Imana ishobore kudufasha. Ikiona dhambi ambazo zinakusumbua, niba ufise ivyaha bikugora, Yesu wetu anaweza kila jambo. Yesu wacu arashoboye ijambo ryari ryose. Hakuna ambalo linaweza kumshinda. Nta na kimwe gishoboye kumunanira. Muda huyu ni wako. Uyu mwanya ni wawe. Hakuna mwenye anakusurutisha. Nta numwe agusuguma. Ukihisi moyoni, ukavyumva mu mutima, unahitaji msaada, ukeneye inkomezi, simama, Yesu yu hapa. Yesu ari ngaha aweze kuwa kwako msaada, kugira ngo awe umufasha kuri wowe. Simama, haguruka. Ngomeza, 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 ungomeze, shoboza, shoboza, shubuza, ushubuze, ngomeza, 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 ungomeze, shubuza, shoboza, nami shoboza,